Sabalun udah karantau pai maadu untung tapaso adik basabar menunggu udah di kampung tapaso adik basabar menunggu udah di kampung. Sampai udah dirantau dibari kabar barito kuliah nak senang hatiku indah bacam risau kuliah nak senang hatiku indah bacam risau. Bebas hidup membalui badan mangkonyo kita bapisahan untung kok lain ada rasa ki Tuhan kuasa memberi jalan ganggam lare kabeh labu simpanlah janji di dalam hati kini bapisah kini bacarai untung ko isu bata mulai untung ko isu bata mulai. Sampai udah dirantau dibari kabar barito kuliah nak senang hatiku indah bacam risau kuliah nak senang hatiku indah bacam risau. Bebas hidup membalui badan mangkonyo kita bapisahan untung kok lain ada rasa ki Tuhan kuasa memberi jalan ganggam lare kabeh labu simpanlah janji di dalam hati kini bapisah kini bacarai untung ko isu bata mulai untung ko isu bata mulai.